بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم جميعا ورحمته وبركاته. Mga urip nu Allah, mga babayami, nagu mga pagriyami, gibuk man so oras tanu dina seminar tanu ay sesenggi tanu kungan pitugui, uman lagi da iya alumana salasa sama yan na sisagyang kaiya kapapantagir katan usang kaiya ulan-ulan Ramadan na ika talutan wa ika salasa sisagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Gina ni sa bapa kailangan nagyang kutua kapkumani sagyang kutua mga panaguntaman tanu bata dilaboron si sagyang kaiya kapapadang tanusang kaiya ulan-ulan Ramadan. Gina limur katan wa iwallah kana ba nalayon nabatan si ip segede nagu kana ba dayon sa dayon nabatan mga uyag-uyag kapakaya si ko makatunggo gamasa na kapakaya kumagyang kutua masatan di nagyang kutua kaganatitan si sagyang kaya dunia na ayam apian nagyang kutua iniraut si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na mala di na pagpagumar gagyang kutua panaguntamanian si iku simbanian si iku Allah Ta'ala. Amay kaditan no makalabah si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan ay maana niyan na amay kaditan nurun maparuli agyang kutua madakalabanas benigi ina piakan dekalan wallah sama pia pipidatak pagyang kutua balas o amalun na amay kaditan nurun na mapakandag lagi ang kuto mangamaltan wanita nurun makaparuli sa malabalas na nada akatawan tanwa betan pernah kapakatong sa balas amala yang kaya kapapadalaman katan nada lagi da iya masa ayam makna niyan na piakan daglan wallah sama pia bata dilaboruna iman tuna kepan tagan tanu dina iniraun tanu si sagyang kaya asa pulugawi iya muri si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan gyang kaya 10 gawi iya muri sang kaya ulan-ulan Ramadan na nagyang kaya mga kagawi irun na daalawan na iya mga pipiya siku tenday mga kagawi siku tenday usarag gyan ani ditan wa pakalpas kunaguntaman ang tanway panamaran tanway mapaditan sa gyang kutua mga tao kirilaan sinan si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan panamaran tanway mapaditan sa gyang kutua mga tao pemakalibrin wallah si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Itiru Nabi sallallahu alaihi wasallam tigina walillahi utaqaa fi kulli yawmin walillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqaa minan nar yani fi Ramadan. Sukun wallahu ta'ala na adna apa pemakalidas senian pemakalibrinian si iku uman din kadundu nagukagawi si iku ulan-ulan Ramadan. Na ya penamarantan nama pedan sagyang kanan amang atau pakalibrin wallah siku neraka jahannam. Ginan kapenaguntaman tanu si sagyang kaiyagawi itan. Sama na napi punan tanu so itan katahajud abarajuma si iku man kepita naditan wanan pakal pasa. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira 20 gawi paganay si iku ulan-ulan Ramadan nasi ko kagagawin na pagpakaturgo sa kanya na mau masuk kepita na pagnaw sa kanya nakapunambayang sa kanya sa tahajud na wina gira ini sampai si ko lagi dai 10 gawi lamba si ko ulan-ulan Ramadan
Naji sekalian pakaturu. Ayam makna nian nasi sagiang kutu mau basagawi na pala yang untuk pengusar seiko ayam makna nian na ika sesuatu Allah Taala. Pala yang untuk pengusaran seiko simben yang Allah susam bayangian so kapun betian sa Quran giang kutu di inian na kapan hajud di inian ayam ananian na akan zikr katidin tanmisi ku Allah Taala na gianan ayam ananian na ulau nabi si ku 10 gawi lamba ti sagiang kaya ulan-ulan Ramadan dia yani pagi atikapan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam masa ini ya pihak nabi wallah udina ini lebih wallah si kulamun mga kagawi nagianan ida basi pakalawan akan gawi nagiu tu ika pemaku titanu si sagian kaiya kapapantagan dekatan wa kagawi kailan iman Nabi sallallahu alaihi wasallam na ingira kun amini sampai kulagi dai mga kagawi na pepegilu tanian lagi yang kutua tampian nagu di inian pagnawan udina di inian tudayan agi yang kutua kagawi Cuma emak ada dia nak kagi gawir. Nagu pupuko ni ana so pamiliannya. Salagi dukia panu tulun Aisyah radhiyallahu taala anha atigin manai. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر سد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Ayat 3 abtad Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira as-sumyakum uri na sumyulan agiang kutua 10 go iya muri si bulan-bulan Ramadan na pepegilu tenian sutampi ya nagu pepegu ya genian agiang kutua kagagawir ayam ana nian ani nian utudi itu dia nagu pupuko nian so pamilian nian si sagiang kutua kagagawir ayaw tua mana udina ayaw tua ilat si sagiang kutua kapapagilut Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tampi na ayaw mana niyan na ayaw atat tayo din yan nagiang kutua simba niyan si ikwallah kabasta ilut na nakaagiyang kanan at tampi ka na ayaw maanaw ito na pinamanabar ka pinaguntamang ka si sagiang kutua galabak ka na inut penutup pegilu tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kutua tampian kakarina sa pekarawaan yan udina pekadagalan yan agiang kutua sambayangian ikadua na inut penutup pegilu tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kutua tampian kakarina sa ayam anan yan na ayat 7 yan agiang kutua simben yan ku Allah na pekawatanan yan sagiang kutua masa agiang kutua ayam anan yan na aji ini yang keperadaan saya kumang ada rupa yan giutui ayam anan yan na pakai ilatan ru'u Nabi sallallahu alaihi wasallam nagianan isakat tanuna penaguntamanan tanu agi yang kaya kagigawi kau pama kapian aguntamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam asakanian nama kala lebih sakanian aku lamun mga kalin sakanian na pagkububayan sakanian wallah ku mga kalin sakanian narinilaan sakanian wallah miyauna anta ka miyuri amin busan yan na inililaun wallah na upama kapian aguntamanan yan agiang kaya kagigawi na sakatan we dinun penaguntaman aditan umatatang kada aginawatan wandatan umatataman ditan umatatang kada aginawatan oh ayam maanan yan na mini rilaratan wallah sumaga dusatan dianan ditan we pakalpasan usaran tanuron suaya maanan yan na urastan pakadakalan tanuron su simbatan ku Allah pakadakalan tanuron su ditan kapa magnisi ku Allah sarila naugiyang kutua ditan kan dua si ku Allah napakadakalan tanu si sagiang kaya kagigawi bat tadi lamoron su miyang una abangan lukos tanu amiyang awawapat siran din kaditan siran peligitan kupang ni tanu si sagiang kaya mga kagigawi giyang kaikun ulanalan Ramadan si ikwe maanan yan na kagagawi natatarima anong supang ni natatari naman anong pun supang ni wata si ikwe maanan yan na bulalok siyan na ubang kaon peligiti sulok ka na pang ni kaon si ikwallah na gwe maanan yan na pakandag lang kaon agyang kutua simbang ka si ikwallah ta'ala
Yang kaya kagagawi na sa panagong taman saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, panamar saya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa yang kaya mga kagagawi kapapantagan na ketan. Na so ini panagong taman saya Nabi sallallahu alaihi wasallam na danian panagong tamanan ko sana korun ang mga kagagawi. Na ayat perawatan tanun na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat perawatan tanun lagi yang kutua ayat maknanya na kaya pinggulaw-law Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain mana lagi yang kutua pada katru Aisyah radhiyallahu taala anha tigina anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Suatu tigin Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat abtadian na yang kutua ipu penanggung tamanian si sagiang kaya mga kagagawi na kana ubanian di panagong tamanan si kusala korun ang mga kagagawi kari nonton sakala ikipantag agyang kaya kini raw tatanong si sagiang kaya kagagawi yang kaya kagagawi mga kagagawi asap lugawi amuri sagiang kaya ulan-ulan Ramadan na saya mapapadalam Sulailatul Qadr, saya papadalam wallah Sulailatul Qadr. Na piyagmar katan wallah agi ang kutwa masanian di tanu katawan o kagay anta kay manto anta kamapita anta kay sagawi anta kasi kung mga padagawi na di tanu katawan urun matatawon suya maananian na Lailatul Qadr. Agi ang kaya Lailatul Qadr na gi imakalalabi si kulangon mga kagagawi. Saya ini turun wallah sa Quran si sagiang kaya kagagawi. Saya ayam maananian na antunay di ba na piyakaturun wallah sa Quran nagudirun pamangandoon o Jibril alayhi salam sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyanan ikapapanaguntaman ni tanusaya giyang kanan Lailatul Qadr nasan piyakaturun sa Quran sa ayakarina nagyang kutwa katru wallahu ta'ala at tigin manay inna anzalnahu fi laylatin mubarakah mata ada sa kami at tigwallah na piyakat turun nami sa kaniyan Al-Quran piyakat turun nami sa Quran uli na ini turun nami at tigwallah ta'ala sa Quran si iku kagagawi iya piyakan dagalan sa mapiyah kagagawi iya piyakan barakat uli na kagagawi iya barakah inna kunna munzirin mata na tigwallah sa kami na ayah bertadami nami abalui kami at tigwallah apa pumakai ketiak fiha yufraqu kullu amrin hakim si kung sagyang kaya kagagawi Lailatul Qadr yang kaya kagagawi kapapantagan na katano ang sapulugawi muri si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan nagyang kutwa pembetuanon sa Lailatul Qadr na ron di ipakasasengguya ron ayam ananian na di ipakasasengguya agyang kutwa uman isubuan na amya pasad ako kuman ayam ananian na Sulailatul Qadr na pagpagi masad nun agyang kutwa kulo lasi kuwaya maananian na pakatong bugaragon so mga ajiyalatano mapagi diditano sukakantano rizki nakatano pagparanakatano wallah kekuatan wa mapia antaka kekuatan wa marata na pagi masad wallah si sagyang kaya ayam ananian na kagagui abituan sa Lailatul Qadr. Naidapat amay ko sakay mini surat sagyang kutwa ay maananian na ipapanurat adi kisampay sagyang kutwa ulan-ulan Ramadan apakatundong na tiyo pa makamya lapis kasi sagyang kaya ay maananian na ulan-ulan Ramadan na duwan-duwan kadina may kaya maananian na mauma agyang kutwa ajiyal ka ada kami sampay sagyang kutwa apakatundong ay maananian na ulan-ulan Ramadan na di ka makapamuli na ayah ketampar ka nagyang kutwa kapakap sendi tega kuya maknanian nakapakataling mangkasih sa aluman umuri upama asumya nga wawapat na upama ka ayah maknanian na adin peterungkiran udi na upama ka ad na paki pendingan-dingan kiran na ayah pendingan-dingan niran na ayah maknanian na makakaswi silang ku dunia ka asad kuya maknanian na makapanagutaman silang cicagyang ka ayah ulan-ulan Ramadan. Iman tu nak uyag-uyag ka. Dah kapan may itong sagyang kutwa mga tao asisi sagyang kutwa mga pakuburan nila.
Na uyag-uyag kay man to. Na ubang kapakal pasagi ang kaya kagagawi. Ubang kapakal pasagi ang kaya ayaw makna niya na masa. Apiakan deklan wallah sama pia. Na ubang kanaya wa agi ang kutwa kapakataling mang kasang kutwa masa. Ami pesendit ka agi ang kutwa mepus. Uli na sumiaga derka ang mga gawi. Opportunity ay. Bulawan na yang oras. Kailangan na ditan wa yang mapakalpas. Amram min indina inna kunna mursilin. Sungguh nanti wallah pun kami pun sa hadapan kami inna kunna mursilin mata nanti wallah sa kami na ayah bertadami udi namanya belui kami nanti wallah apa pemaka apa penunug ayah makna nian nagiang kaya akapu pergi masada si sagiang kaya langun ukau daula si ku pakaton dugaragun mga ajian mga pageper rizki kulaula amapi anta kabarata naginan na subunanan apun si wallahu taala subunanan apun si wallah rahmatan min rabbik limu apun ku kadnanaka innahu huwas samiul alim kamataan asakanian nasakanian supupakan ayam ananian namata naginan ikapun aguntaman itanu si sagiang kaiya mga kagagawi alam berkatanu sang kaiya ulan-ulan Ramadan ditanu nayaw agiang kutua masa ami pesenditan wa kiasa gedar katan wa giang kaya ulan-ulan Ramadan. Leni man amai kumata ya giang kutua petai akasan dengan yan agiang kutua karata agiang kutua kebulusan yan makilangun agiang kutua darpa iyan si iku naraka na ayamat teruyan na ubah kubupa kakasu iku dunia hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un tamana ti wallah sa amay ka makataling maku isakiran sukapatai na ayamatil iyanna rabbi irji'un nakadnang ko na uba kung kabupag akasuya ko dunia la'alli a'malu salihan fi ma tarak ka uba kalu na makanggil baka ko uli na minggulalakan so amal ayam ananian namin ibigakakan Giuti mabtir utaw sa iyang kuto masa kapatinian. Ay sabab nakagim yan tangkad yan sa ginawa niyan. Agiyang kuto miya managadun amasanas. Ay makana niyan na inilang yan. Miyagiyang kuto siyang sumiyagadun mga bulawan amasana inilang yan. Dan yan usara. Waya makana niyan na ikaswat wallahu ta'ala. Nagiuti sabab kami persenditian. Na si kumasa akapatay utaw. Nabanian ke aku na si ikwallah amikir bagian kutwa umurian. Banian ke aku na si ikwallah ami segagian kutwa umurian. Agian kaya mga adilatan na andun ni kaumanian. Nada apa kagagara katan ubatan magamit. Uli nada barakatan pakagubay makna ni nabatan wa imikir bu. Na uditan wanan kegaga. Nagu ditan katawan. Wanda masay kapatay tanu. Na inutan wa ini penagutaman. Inutan wa ini penamar. Si sayang kutua masa amatir manusia si kumasa kapatenian kadang ko na ubang kung kabupa kasuya ko dunia nanto na ibtirun wallah bagiro sa kanya na uway di ayap tirun wallah na tigi na kalla imposible di na natig wallah mapanggulola kaamay buat tig wallah kapiya kakasuy ko dunia sa manusia na ayam makna niyan na apiya din ikiya pakasangkup yan sa sangkup papisang na basta ayam makna niyan na pakakaswim pa na dunia na kaswiyan yan din agiyang kutua gan bakian amarata pagilang niyan din agiyang kutua ayam makna niyan na masa niyan nagiuti petirun wallah akalla impossible di na natig wallah mapunggulola di na mapunggulola na kagi editan wanan ayam makna niyan na kisig kagi ditan waya makna niya nakigigaw batan makaswi ku dunia si kumasa akaketong kupetan ku mga kubutan ay makna niya na panaguntaman tan wagi yang kaya masa amanga uyug-uyug tan ku si sagiang kaya dunia dianan ay makna niya na isa kapakalbi yang kaya kapapantagan nakatan wa mga gawi ron ini turun wallah suya makna niya na Quran. Pada penakatir wallahu ta'ala ayamu pimbitiran yan nagyang kaya mga kagagaw ilang berkatan sa timan asura si isa Quran
Especial ayabu pimbitiraun nagiang kaya sapulugo ya muri sagiang kaya ulan-ulan Ramadan. Ginan surugudan si ikwa yang makna niya na Lailatul Qadr. Hagiang ay Lailatul Qadr. Na ya makna niya na piyagma ini wallah. Di tanwa ikatawan wandi kapturunian ayabu amia tangkad na Lailatul Qadr na siiskan yan peturun ko sapulugo ya muri si ikwa ulan-ulan Ramadan. Ugin na suka ketendu tanoron. O si ku ika 20 Agwisa, ika 20 Agudua, ika 20 Agutelo, ika 20 Agupat taman sa kapusian na ditanwanan katawan. Piyagmar katanwanan wallah. Inur katanwanan pagma wallah. Ayah sabab nakagya ron pagidaya wallah wantay panagutaman. An makapanamar sa manusia. Adiran mausar agyang kutwa panaguntaman inan kuya makna niyan nakapumbubanugenan. Siku ayah makna niyan na Lailatul Qadr. Giutuy Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina taharraw Lailatul Qadr fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Mbubanugani watig wallah. So Lailatul Qadr siku 10 gawi ya muri siku ulan-ulan Ramadan. Ini syukur ketan wallah kapumbubanugetan usa. Nagiutuy kapenaguntamantan. Kapenamartan. Agiang kaya mga kagagawin na padaya kupakalalas. Si iku mga dusatan wa mga ipos. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadin sa tao ipamayan digyan sa Lailatul Qadr. Saparat yan wallah. Naguarap yan si iku balas apa kapon si iku wallah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Na iprilaun agiang kutuami na amian dusa niya. Ilain yung mananan sadin sa managuntaman ipuno ko paganay ko Lailatul Qadr ipuno ko paganay ko 10 yang muri si ulan-ulan Ramadan na taman si ko kapusian na sadin sa managuntaman san na siguradun aaya makna niya na kubakiyan san Lailatul Qadr nagyang kaya mga kagagawi na adnay susunggi saya wallah ay sa kauras agupo na maatudo manusia apa palan niyan sukat na niyan na tiriman untuk wallah undas pat na tiriman wallah aging kutopang niya itu isa ba pakapakapundak latan upang nitanong si sagyang kaya aya makna niyan na 10 gawi yang muri si ulan-ulan Ramadan pakapundak lang tanong suaya makna niyan na mga samba yang tanong mga sunnah pakapundak lang tanong aging kutwa kapumbati tanong sa Quran naguging kutwa di tanong kapamangani salila si wallah na sampurna uli tanong katuba tasik wallahu ta'ala ino manigira di tanong di mana hajud na pagpakarawaan tanong aging kutwa mga rukutanong pagpakarawaan tanong aging kutwa mga sujud di tanong kaantan maka pupumangni si wallah kasi ku masa kasusujud waya makna niya na urip nu wallahu ta'ala na tatarima usupang niyan napakandak lang karusupang ningka pakandak lang karus waya makna niyan na masisingan ni nakapung ni nakasi wallahu ta'ala agupo na kamaatu agyang kutwa masa ay sisunggi wallah si sagyang kaya kagigawi ya tatarima nun supang ni na tirima wallah agyang kutwa pang ningka ginan kailangan aging kutwa ay makna niyan na panaguntamantan si sagyang kaya mga kagagawi upama kami naguntamantan o paganay ko Ramadan na iman to kapuna manamartan iman to ay makna niyan na kapag syaratan ko tito panaguntamantan si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan kanatan tanong sa mga turugutan tudayan tanong aging kaya kagagawi ayat today tanurun lagi yang kutwa simba si wallah. Giyang kutwa piti barangan ay kesuat wallah. Ayat tanurun today. Kana ba today tanurun nakabentay. Kana ba today tanurun nakabengka. Kana ba ayat today tanurun nakang gita-gita. Kana ba ayat today tanurun nakasilpun. Ayat today tanurun lagi yang kutwa simba tanurun si wallah. Giyang kutwa yang makna niyan na itanong pangangarapan ng wallahu ta'ala na giyutuy today tanurun si sagyang kaya kagagawi. Mada kaligira igira aya makna niya namiyaw maso 10 gawi ya muri si ulan-ulan Ramadan namiya kada kalau mamusuh ya makna napapa karadian naribatanan kenabatan waya makna niya napekeriala si sagyang kaya 10 gawi ya muri ku Ramadan aya pa kada kalan tanurun nagyang kutwa simbatan ku Allah kenabatan petuday sa kakeriala kaya petuday tanurun nagyang kutwa simbatan si ku Allah taala
Itin digaga so tahajud juga. So mga sunnah nga pakadak-dak lang kan so mga sunnah nga si saging kaya kan gawi. Kana ka maparuli agyan kutwa balas ay balas wallah si saging kaya Lailatul Qadr. Padahal akatir wallahu taala agyan kutwa mialu itanwa sakti man asura ayab upimbi tiraw nagyang kaya makapantag ku Lailatul Qadr. Ayat pitur wallahu taala natigin manay inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Mata natig wallah asa kami na piyakat turun nami ya Quran ya yang kaya Quran siku kagawi ya seselaan agi nang Lailatul Qadr. Ingman wallah wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Antuna ay miyakan diurka wa antuna ay petiruna Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. So Lailatul Qadr kagawi ya seselaan na tumu adi susang gibua ulan-ulan. Giyang kutua mapagaman tanong si sagyang kaya Lailatul Qadr na ayamana niyan na upama kamaatong ditanusan su Lailatul Qadr na ay akatin diyan abalas na tumu utua di sumapagaman kasi ko tenday umiyaka sang gibua ulan-ulan. Apala yang kadun tu inusar kuya makna niyan na amal. Apala yang kadun tu inusar kuya makna niyan na ikasusuat wallah. Na sumapagaman ka sagyang kaya kagawi na mas tumutua di giyang kutua pagamalan kasi sagyang kutua tenday umiyaka sang gibu ulan-ulan. Giyang ana namiya ka sang gibu ulan-ulan na ayak atiyanan na 80 agu teluragun agu patulan. Na pinay miya pagi di kay barat. Boya miya pagi di diga na 60 agu 2 udi na 60. Na ya makna niyan dada kapan rautan saja kanan asang di bulan-bulan. Na upama ka ayam pagi di diga na 80 agu teluragun agu ya makna niyan na patulan. Na ino langon na kau tumiyaw sar ku simbek wallah. Nang kau tumiyaw sar ku langon waya makna niyan na simbek wallah. Na upama ka ino sar kau tu ku langon waya makna niyan na simbek wallah taala. Na su amal karo sagyang kutua 80 agu teluragun agu patulan na mas tumun wallah agyang kutua amal ka si sagyang kaya kagawi. Na inutan wa ini penamari. Agyang kaibu asat ibu ulan-ulan na kepakaya daun makarpang sumanga ide ditanu. Beta di laborun iman tu. Ayam makna niyan na ayan na pukilay tanong na mga kangudaan. Na ayam makna niyan na pengaw unasinan si kuma pakuburan nila. Minda ka na so mga sabab o kapatay. Minda ka na suwaya makna niyan na sakit high blood, stroke, heart attack. Suwaya makna niyan na pitibarangan ang mga paniyakit. Ayam makna niyan na ayakin damun. Pupakagdamun huni na sumanga nakustanong na iman tu na taman kuma kangudaan na miya makagdamun. Na inutan wa ini punamari. Iman tu na ile yang kakak adna kangudaan na makna niyan na kangudaan pernah pengidam sa arthritis. Kangudaan na gumidam saya makna niyan na diabetes. Kangudaan na gumidam saya makna niyan na stroke. Na ditan wanan ditan usan pakakuan do. Na upama kaya makna niyan lagi yang kaya amal tanu saya. Na aya katin didian. Na katin din awalo puno ang tenurang nagupatulan amal. Nanti upama kaji na mapagamartan wa isi sagyang kaya 10 go yang muri sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Namiya kalalad butu labatan si sagyang kaya editan ka pagintaw sang kaya dunia. Buku ni kasakat tanong nakanabatan miya perfect so kawiyug-wiyutan. Kepakaya aya kada kana nakatanong nasutigilan ada namiyag life. Ini pagintaw niya nakalalaluman. Nakagiya malunian magdam upama aya makna niyan na malumiya ka penedalawasian. Maklumnya sabar ang ginawa niyan. Namin belingan na si ikwallah. Miyan ang buat si ikwallah. Ngaya makna niyan na antuni di mana na orang si ikwallah. Sama nukun namiya ka itu agi ang kutua mini pagamana ka si ikumur ka. Na inu ka di penama na mari imakalala agi ang kutua amal ka. Kasabapan sa kapakala udi na kapakapurmamu agi ang kutua pangkata na kasi surga. Di na niya makna niyan na apa na guntamani tanong si sagyang kaya 10 gawi muri sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. So Lailatul Qadr amal tanong ko Lailatul Qadr na tumu adi susang gibuwa ulan-ulan. Mana niya na sumapagamal tanong ko sang gibuwa ulan-ulan na mas tumu agyang kaya mas mala iyarga agyang kaya amal tanong sang kaya Lailatul Qadr.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Peturunun semua malaikat. Tanazzalul malaika. Si sagiang kaya mga kagagawi na peturunun semua malaikat. Warruhu fiha. Nagusul Jibril alaihi salam. Lain mana yang kutua apa kalau lebih yang kaya kagagawi. Peturunan yang mga malaikat. Apa guluanan ciran Jibril alaihi salam. Jadi dan ipapasiwan lagi yang kutua mga tao. Uman ini mamagamal. Makna niya nadiran bisitaan. Pagpagilay nila lagi yang kutua mga bubetad mga urip niyan. Mga urip niyan. Wallah. Na upa maka aya amayling aya mo mayran lagi yang kutua mga urip niyan. Wallah. Aya makna niyan na kika titindig. Sadiran kipamayan dengan ako mga sambayangiran. Kikaw untod. Kaliran di itu din tanaman su Allah. Kika titindig apa palad nilan sukad na nilan. Isiran mamang ni sarila si ku Allah Ta'ala. Na aya makna niya na gitud ni ipriportiran si ku kad na nilan. Miya ilami so aya makna niya na urip naka atumitindig. Tiru nilan ko aya makna niya na Allah Ta'ala. Miya ilami so mga urip naka kika titindig. Aya makna niya na papaladeng kairan. Kikaw untod. Aya makna niya na di kairan tidin-tadman. Pepuding kairan. Di kairan sila-silaan. Aarap nilan agyang kutwa balas apa kapong sirka. Ginan aya makna niyan. Na di nakatano di imbisi taw mga malaikat. Aawidan nilan su mga pipiya. Aawidan nilan su limu. Aawidan nilan su baraka. Aya makna niya na ipesembura kiran sagyang kutwa mga tao. Adi mamanagong taman si sagyang kaya kagagawin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Peturunun semua malaikat. Aku suaya makna na Jibril. Dia kada na mialu sagyang kaya Quran. Mialu sagyang kaya surah Ar-Ruh. Na aya pipikiran san nagilan su Jibril alaihi salam. Na ino tuha mialuy. Si sagyang kaya katur wallah. Suaya makna niya na mga malaikat. Na inaluy pun wallah su Jibril alaihi salam. Abadi su Jibril na padanan siya mga malaikat. Anto na sababanan nakagi asu Jibril na makalalabiskan yan si kulangon ng mga malaikat. Na si sagyang kaya kagawin na ayat na maguluan si mga malaikat na su Jibril alayhi salam sa dira nakatano kambi si tae. O betad tanong, di tanong gulaulaan si sagyang kaya ayaw maananin na mga kagawin. Napakimasaan tanong kiran, agi ang kuto mga amal tanong mga pipiya. Pakisaksian tanong kiran. Ayaw makna niya na ayaw miriportiran si Allah lagi ang kuto mga pipiya amal tanong si sagyang kaya mga kagulubi. Di tanong ipakalpasan. Kana ba inimintin? Di tanong saya matatak sa ginuwatan. Ubara ka tanong panaya sige di puparman. Nakagi di tanong matatak sa ginuwatan o. Di tanong matatangkad sa ginuwatan o. Ubara tanong saya sige. Ubara ka tanong ya sige di puparman. Mana niya napanamaran tanong ya. Ayaw pipikiran niyo. Ayaw pipikiran tanong. Namuri-puri iya Ramadan. Asyik dir katan si ikutan di tanong kapaginta ko dunia. Antan way makna niya napukita demi. Agi ang kutua ay makna niya na mga subul katan. Wallah, nauba kanu nap kita kapagi ang kutua panagung taman-tanon. Si isa giyang kaiya ay makna niya. Nalambar katan mamuri sang kaiya ulan-ulan Ramadan. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Nya aluitan wagi ang kaiya ruh. Amya alu sagyang kaya Quran na aya pipikiran saya lagi su Jibril alaihi salam. Aya pagamalan tanong saya na su mga pipiya. Mga pipiya aping lulaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ubas su pimbubugu si kuwagamatan ng Islam. Riba tagyang kutwa di gulaulaan ng mga lukustan. Ay gira minisampay sinan. Si ikwi kadupulu agupito. Si iku ulan-ulan Ramadan. Nadiran di pangawanan sa mga kuba. Nadiran di panantaman sa solo. Nadisiran di mamamis. Na si iku kagagawi. Nadiran di itudayan. Adisiran di babagay sa iyong anay na mga solo. Nagperawati bisiran. Nagiyanan na daanan gulaw-laaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daanan pakasal. Daanan puukay ito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nayakatul Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Sa adin sang galbak
ada unatik Nabi sallallahu alaihi wasallam so kitami na diu tu terima karo masa anu tu ada kipan tagian miara sara serun so manisa itu dia anu manisa mia luis saya maknanya nadi ini nak mamis lagi itu nada abanian kipan tagsik wallahu taala sebab nak kena begitu ya amal api gulau Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat gulau lantan si lagi yang kutua mga amal api gulau Nabi sallallahu alaihi wasallam anu tu mia suka tu mga lukustan na ayak ya suka tairaro na ayak atiruiran udi na ayak ya suka tairaro na sabab kuribat asabut saging kaya katir wallahu taala adiran tiruna tanazzalul malaikatu warruhu fiha peturun cuma malaikat warruh ini pemandairan si saging kaya roh naginan sunyawa ayam mana dia nasibun saging kaya mga kagigawi na peturunun cuma malaikat aku cuy yang mana dia na mga niyawa ayam mana dia na sokon sumya matay na ayam mana nana si kung saging kaya mga kagigawi na peturunun sumanga niyawairan nagyutoy sa bapa ayat iran inggudolan na pengawanan iran sumanga kuba nakapangawanan iran na si ku kagigawi na penenteman sa sulok na sumanga siringan umanisa na di silan imbubugaya sa sulok nagyang koto mga lilibutan na si ku sundawalay na penenteman sa sulok taman si ku mga kaban na pelekaan na penenteman sa sulok agi ako na pekataling mas sumanga niyawa umiyamatay na ayam mga nanin na di silan pakanon. Nah, panarima anan aribat. Da ba anan pakasal. Yang kanan ading gulaulaan mga lustan. Na ba anan ang bidadanan. Ang suwa yang maanan yan. Na ula-ula mga Kristiyan na pembetuninan sa araw ng mga patay. Di na ba diyan bidaan? Asiran mamuna mamagi ang kutuwa araw ng mga patay at tigilan manay. Na di isiran di iman ng tamsaransok. Na pelimpiwan niran agi ang kutuwa mga kuba. Na pepengwitan niran sa mga bulak. Na ayamaan niyan naroon siran muuntod. Na di isiran mangangan. Di isiran uli ikeriala. Na lagi di manot agi ang kutuwa susuantan. Asi ko kadundaw. Na pagpangawanan sa mga kuba sa iyang kutuwa kagigoy. Nagwayamaan niya na di pa ng taman sa solo. Nagdi silan imibigay sa solo. Na di silan ikeriala kapag pumangangan silan sa ayamaan na mamis. Si sa iyang kutuwa kagigoy. Aginan sa pumitu ng mga laos tanong sa tudiyo record. Ayamaan niya na di silan uding gulaulas sa mga amal. Ayamaan niya na dapat kaasalian. Mga amal. Adang gulaula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab si sagiang kutuwa ribat as-sabut. Si sagiang kaya katru wallahu ta'ala. Nah inutan wa idi makna niyan na kay nanganapkin ng katanway. Ay mo penadiran ni kapagamal na ikan mo puno agupito. Si sagiang kaya ulan-ulan Ramadan. Tiang ketang kediran ayam makna niyan na ayakap turun ulailatul qadar na si ku ikan mo puno agupito. Kepakai apa turun can Lailatul Qadar. Kepakai pena ayakap turun Lailatul Qadar nasi ku mga gensar ku mga kagigo yang murisi ku bulan Ramadan. Uwi na ditanu ketangkan. Gitu sebab ayat patut terkatan na palay tanwanan putudayan. Agi ang kana na mga kagigo. Kaditanu ketan. Iba ya mana niyan na ba basi turun Lailatul Qadar si sagyang kanan ay ka 27 si ku bulan Ramadan. Nayap manutwa sabab akini pantagniran nun si ikwi ka 27 si iku ulan-ulan Ramadan nakagiat tigiran amiya katlo maaluy Lailatul Qadar si sagyang kanan Al-Quran nagyang kanan nakialoy Lailatul Qadar sagyang kanan Al-Quran amiya katlo na bilang ang katigiran manay mga batang yan nakaayak kada kalian na 27 batang nagiyutuy sabab ini pantagiran mamusul Lailatul Qadar si sagyang kaya ikan 27 si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan nagyan ni pagi ng kantan nagyan kanan na yaman na niyan na adi siya ni iblodan kapakayaginan nakapanakuto penanan inu di kapanakuto ipiyak apa malbalakas waya mana niya na miyamatay diga pihak apa manbal pihak apa naitan ayat tari mana kana pihak talingu masumangan yang wairan sisagiang kutua kagigawi agiang kutua kagigawi na ayat turun ayat pumakat talingu mana suaya mana niyan na mga malaikat apagduanan siran Jibril alaihi salam itu sebab apitru Allah atina tanazzalul malaikatu warruhu fiha
Peturun sa mga malaikat si sayang kutuwa kagagawi ako si Jibril alaihi salam biidni rabbihim sabab ko idin ukad naniran min kulli amr apuun ko uman isugan. Aya makna niya nasugun kiran untuk wallah. Isusugun kiran wallah agap turuninan si sayang kutuwa kagagawi. Nadiran ipapasiwan lagi yang kutuwa mga darpa. Aji inggil bakan si iku mga simba si iku wallah. Diran ipapasiwan lagi yang kutuwa mga tao. Aki pananaguntaman. Si iku aya makna niya nadi kikuatan. Si iku simba si iku wallah ta'ala. Gina ni pupugilain wallah ta'ala. Gina ni aya makna niya na sabab akap pakaturuna wallahu ta'ala si iku mga malaikat. Aji niyan imbisita lagi yang kutuwa mga uripan wallah. Aji imamayandig si iku mga simba si iku wallah. Imamayandig aya makna niyan na ika susuat wallahu ta'ala. Salamun hiya hajja matla'il fajr. Kalilinta di sa kanyan. Anto na sa kanyan. Iya sa kanyan akagagawi. So kagagawi apong betun sa Lailatul Qadr na betun wallah sa kalilintad. Kalilintad kakilidas uri na akapukasyan so uripan si sagyang kutwa kalaksi ko neraka. Agi sa din sa managuntaman san napakalibri si ko neraka jahannam. Salamun hiya kalilintad sa kanyan hajja matla'il fajr sa taman sa aya makna niyan nakasbang uri na aya makna niyan nakapakagmaw uri nakasakam agi ang kutwa aya makna niyan nasubo. Ayat tamana upama Lailatul Qadr ayat tamana waya makna niyan nakakida Lailatul Qadr nasi sagyang kutwa kapturun waya makna niyan nasubo. Yang kutwa di kam bisita o mga malaikat si waya makna niyan na mga barasimba si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na andin ni kasakam agyang kutwa subuh na mananawag si Jibril alaihi salam ay pinanawagyan na tuwag niyan suwaya maana niyan na mga malaikat kapumanik sinapuman si isapuro si Korean kaya turuniran si sagyang kutwa kagigod nasa din sa miya ilayran abutad umang uripan nagyuti putiruniran ipriportiran si wallah apag isun siran wallah anto na ikele niyo kumang uripan ako na turuniran aya maana niyan na anto na iba na miyaw mamisiran adi silan imamanambayang miyaw mamisiran adi silan di tinintad masira ka miyaw mamisiran adi kiran sila-silaan miyaw mamisiran adi silan mamatiyas sa Quran di silan manambayang di silan mamangri sarila di silan itubat na idapat ka ang iyong kutwa kapturo ng mga malaikat na aya kau mairarkan na tuturuga aya kau mairarkan na aya maana niyan na makatuturuga niya pukas ka si sagyang kutwa mga ala alimok si sagyang kaya Lailatul Qadr nabitunan na wallah sa aya maana na kaililintad salamun hiya kalilintad sa kanyan hajja matla'il fajr sa taman waya maana niyan na kasbang usubo kasbang waya maana niyan na pijar yutuy tamana waya maana niyan na kaputulong na giyang kutwa Lailatul Qadr na yang kaya ayat ami alwitan surah ami alwitan namada kala asebutan san aya pagane asebutan na suka pa kala lebih yang kaya Lailatul Qadr aya kapakala lebih niyan upama na mata naswallah narunian ini pantag akini turunan niyan si Quran miadu yuto aso Quran na ini turun wallah si ulan-ulan Ramadan nawid na mialwi si mga ayat kini turun nun wallah na si sagyang kaya Lailatul Qadr na su Lailatul Qadr na makasusunod si yang anin na ulan-ulan Ramadan uman Ramadan na su Jibril alaihi salam na pupumanganduk niyan su Nabi sallallahu alaihi wasallam pupumanganduk niyan sa Quran sa taman saya maana niyan na kiya dilungin ketan Nabi sallallahu alaihi wasallam taman kuya makna niya na kiudas Nabi sallallahu alaihi wasallam aya akia pasad uki peturunan si sagyang kaya Quran na si sagyang kutwa masa akageundin akakewafat Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agian ikapakalbi agian kaya kagagawi aya makna niya na ini turunun wallah agian kaya Quran
aturuan o manusia. Aya maknanya na aya di makan guna na o manusia si kumapia nagugiang kutua ipetugumpianian si dunia na sampurna nagiang kutua kapakas lang yan sa mariwan nagisisa alungan amuri. Ikadua, sebutan si isagiang kaiyam atir wallahu ta'ala na annaha khairun min alfi syahr. Yang kaya ayam maknanya na Lailatul Qadr na tumu adi susang gibu ulan-ulan. So amal susang gibu ulan-ulan. Na mas tumud na yang kaya Lailatul Qadr. Nami aduitan asusang gibu ulan-ulan na aya akati niyan na 80 ang teluragun ang patulan. Na sumapagemal kasan ibarat tubang kanan miyausar ulang no kapagemal. Upama kami usar kasan upama. So kapagemal sa giyang kanan aided 80 ang telo ragun ang patulan na ulang na kanan mausar kung mga amal na sumapagemal ka sa giyang kaya sa pulugo yang muri sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan na mas tumun wallah adi giyang kuto mapagemal ka sa giyang kuto 80 ang telo ragun agu yang maknanin na patulan. Padapan akapa kalalabinian asibutin si sa giyang kanan akatun wallahu ta'ala na annal malaikata tatanazzalu fiha wa hum la yanziluna illa bil khairi wal barakati wal rahmah. Yang kanan akagawi Lailatul Qadr na sumanga malaikat na peturun silan. Nagyang putu akap turuninan na ayaw ipeturuninan na aawidaniran sumapia, aawidaniran suwaya maananian na baraka, aawidaniran sulimo. Ayam ananian na ipesembura kirana sagiang kutua mga tao at imanaguntaman si sagiang kaya mga kagigawi. Di managuntaman si sagiang kaya Lailatul Qadr. Di inapianaguntaman na yung mga sahaba. So mga ulama na ayam ananian na pinamaranira na ya. Daira na ya pakalpasa. Inusariran saya suwaya ananian na umuriran si sagiang kaya mga kagigawi. Padapan asebutan nun akapakalalbi agiang kaya kagigawi na annaha salamun likasrati salamati fiha min al-iqab wal adhab bima yaqumu bihi al-'abdu min ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya kuna kagigawi nakalilintad salam yang mana salam na ayam ana ini nakalilintad. Ino man giyang kutua di ka salama ino ini wallah giyang kutua ka salama kay ino kanu pun di salama kay ini pamangning kaso pagaring ka sa maanan ni nakalilintan giyang kutua kay girong ka kapag assalamu alaikum na mana maanang tuna sukalilintad na siirkan na giyang ay mabasa salam na si iya ikinwa si ku basa Islam. Ay paano niyan na miya ka pa magupad na nan. Nakagaya sumamuso Islam nakalilintad sa kanya. Kalilintad sa yung maanay na Islam. Miya do'y tanong kung miya nga una asi kukap kabinasaw masa na pupugumpian o yung maanay niya na mga nabi. Na ayay pupugumpiran nung naso Islam. Nagira tituwa miya Islam sa mga tao. Na ayay maanay niya na ayay pagkatampar kinan na diyan kutuwa kalilintad. Saya kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna dua ka pamilya adi makapagano nga kamaridu isiran uman silan makatuna ko mga pangumaan na makapatay sila nasukya pa kao mo Nabi sallallahu alaihi wasallam aawi na niya na panunon sa Islam na ayaw maanan niyan na tiyari mairan sa Islam nagyang kutua maridu isa gyang kutua masa na ayaw maanan niyan na mimbeluy siran ang giginawa iya di siran makaptitigran wa. Ayaw ito sabab nagyang kaya Islam. Na, nagyang kaya kung nakagigawi, na ayaw ni betul saya, wallah, nakalilintad. Salam, annaha salam, mata nagyang kaya kagigawi. Yang kaya Lailatul Qadr nakalilintad. لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله. Ayaw ito sabab akyam betwirun sa kalilintad na sabab kung madakal kung mga tao apa kalidasiran kaya maanan niya na siksa wallah si sagyang kutua kagigawi nagugiyang kutua ya maanan na mga dinug wallahu ta'ala
sa ayaw tua ayaw maknanian napakarnon ayaw tua pakalinding ro agyang kutua ining bulan urip wallah unut-unutian si ik wallahu taala gitu sebab aku makaslang siran sa maliwanag siksa si isa alungan amuri kalilintan mapembagi iniran sabab sagyang kutua kaya panagunta maniran si sagyang kaya ayaw maknanian nakaglubi panagunta manan tanway di tanway pakalpas agyang kaya ayaw maknanian na masa tanwa kapapantagan yang kaya kinitabutan si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan nabata di laboro na minirautan sagyang kaya 10 gawi amuri sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na dito no ipakalpas mana martano siya panagunta manantan agupunta na ipakalpasan na miyal pasar katan sumada kala amapia miyal pasar katan sulim miyal pasar katan suya maananian na barakah agi man iditan usya di sesakwian enu tanu man di pamagamal kaya ipagamal tanu na ubat tanu maka surga ubat tanu maka pas si isa alungan amori nakaya aya di tanu di pagamal na ka surga penamaran tanu maka surga tanu nakateso mga masaa ayam adania nami akal budai pa ka surga kenapa tanu run kerasai kaya bunga biptuding ka nagyang kaya 10 gawi ayam mana niya na isengging kau na suwanto na iba na uras ka palabatan na kau suturog ka kanaba ini mati masa kanaba tanurun tantua kerasay aga pa kaya may pusulan-ulan Ramadan na ayam mana niya na mamawi ka sa turog na uras usan tanu saja kaya mga kagagawi miya kay tuwi-tuwi niya masa kaya na niya nagyang kaya ulan-ulan Ramadan kagigin namin niya tatano na iman to na mana niya na ikas 20 agu 2 si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan berarti na mana pun yung tanong na mana niya nabukatan na mati sumasa na upama ka daw tumati yung kaya miya ka sumra 20 gawi na damati kaya gada matanon na tanong pun na si tanong pun kergini si sagyang kaya 10 gawi alam berkatanon sama na pula berkatanon na udi 8 gawi na mana niya na 7 gawi alam berkatan sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Nah tiya may ka pakalapasan tanwanan na ay tumuaki bakad na ay maanay na silak sa pugo. May kaditan may maanan yan na tayo nagyang kaya mga masatan. Ibubigay na katan wallah alimu. Ap magantanong yan sa masa. Ay maanan yan na may pemawitan, may pilabalaban kung mga amal tanong. Opportunity. Panaamal keparulitan noron suaya makna niya na madak lamang amal ayay pinaguntaman tanoron na pipira pulurang na si sagyang kaya magagawin ay makna niya na ini bugay na tanway wallah ajaqpat napakalpas ng tanway na tumuaw amay kaditan wa ipanaguntamanan ay suwag isudi siya penamar na tumuabot niya tayo sa ututan ina yan yun na niya makna niya na anto na iba na tumanay na ayam mana niyan na kala anto na iba na bukol si anto na iba na kapagintaw si sagyang kay dunia tumanay na iya kala akada rainon ami kay itu ini masa na dito pun kisinggi kuya maanay na mga ginawatan para si ko pulupuntan si isalungan amuri padapan ayam mana niyan na sibutunun akapakalubinian na anna Allah anzala fi fadliha suratan kamilatan tutla ila yaumil qiyamah. Yang kaya ko na Lailatul Qadr. Nasatiman asura api akaturun wallah ayabu apim bitiran yan nagyang kaya kapakalalbiw Lailatul Qadr. Apim biti ada uripin sa taman sa mana ni nakabang kita ko dunia. Man isa na pagabatiyaw. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr ubari sana pagabat ya saya ayap na kadaklan na makalalang saya ay mana niya napkibat ya ya amiya kabubuwi ni surah na ini turuna ay wallah ayam buat pimpitiran yan nagyang kaya kapakala lebih nagyang kaya ayam ani na makakagawi
Na ba nan dipakati ko akapakalal bi yang kaya mga kagawi akapapantagan ka tanong. Na inu tanong ya di po namari. Espesyal kaya turun irun wallah sa satiman asura. Ay bu pimbitiran yan na ay maana niyan naging kaya akapakalal bi niyan. Na upo makapig espesyal na nan wallah. Agyan bitiran yan ako kalbihan yan. Na inu tanwanan dipig espesyal 5 oras. Ay sundi tanong so ya maana na mga oras tanong. At today ang tanong. Ay today tanong naging ko to mga simbatan ko Allah. Kana bagian ko to ay maana na makapantag si dunia. Ang pamak man kay today nga nakabeng ka. Udi na maana niya na today ka na kang gita-gita ambula. Udi nakapagim. Udi nakakapat sa cellphone. Udi na ni today nga na tumabakan pa ka tulog may kapitan amya kanaw kana ay maana na makukondisyon ba. Gina niya mana niyan na ato na iba na igiip ko mo sa tanong ay gira ko na beta nila burong sa yung keder patan wa ay gira akan na ba Ramadan da akan nagita ay mana na pumubula na pupun mi masuk Ramadan na miyan nagiyang ko pa mga grupo ay mana na umanisa na dito di ko basa gawi na mapita na mi bubitad ay mana niyan na baniya mudi pamuyaga na pasya na kaya maana niya na si ko kagawin na eno sarya nun so kaya today niyan na eno sarya nun panagiyang ko to bagriyan ay leni mana nan mana subo na katanong na ay today tanong siya nagiyang ko to simbatan ko Allah giyang ko to mga ikasuswat wallah kana ba ay today tanong siya na makapantag si dunia natabi ita na ay di today yung sabad ay maana niyan na tinan nakapniw na kambugiyang kay Laylatul Qadr na nakeptan niya naging kutwa cellphone yan na di sila di magir dunga si sagyang kutwa kagawin taman sa amin ito ko niyan may pita udi na yan maana niyan na may today sebenar sagyang kaya kagawin na may namuyang sa tahajud na uriyan yan na may katurog kumiyan may katurog lepas yan susubo naribatanan agi kaya subo na mas malap man na yarga agi na naparaluanan at igiyang ko tumabuya manan inasunat ako unaan ng subuna aya akatin diriyan na umakasumbay ang asa dua karakata sunat si kunaan ng subuna aya manan niya na imbalasun wallah na tumu adi sudunia arak sumapapadan mo na tiyo pa man na pituday na kagiyang kaya kagigawin auriyan yan na ay nilibud ka na so paralo upama kaya manan nagiyang kaya kagigawin na upama kading kaya ni katudayan na kanaba kami yan siya ugi na manan niya na miya lepas saka kumada kan amang abalas na ayam kay di beugak agyang kaya ayam maana niya na subuh anto na ni na upama kay beugak ka na kedusa ka upama kay beugak ka na ayam maana niya na isiksar ka na wallahu taala gitu ay singgitan saya ayam maana niya na iptudaitan lagi ang punto mga simbatan sa ikwallah pakapenda kalantan lagi ang punto ayam maana niya na ikaswatar katan wallahu taala Giyan ko to mga amal tano makapantag si dunia na lapasan tanunan. Kana ba tanu di penggelebak sa makapantag dunia? Kana ba tanu pili ko di dunia? Ugit na gira miyaw maso lagi day amasa. Di tanu ay pakalapasan. At yung pa ba kada ini pakalapasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asa kaniya narinilaan sa kaniya wallah. Enirilaun wallah sumiyaw na miyaw riya miyan busaniyan. Nasa tanu pun di pakalapasan na yung niyan na di tanu matatangkad sa ginawatan. Dito no katawan way makna na pumakasurgatan nanti amay kabatan po na pakalapasan na da katawan tanwa unto nga puno yung tan o pa maka ayam ana niyan na si kumapi abasa nagyang kaya kya kiniraw tatano si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan amin isampay tanong pun si sagyang kaya sa pulugawi mo ni sagyang kaya ulan-ulan Ramadan nasumratan man ari sa piya mamaladan sa muntia ayam ana niyan na ini pangalaw ra katanong wallah agyang kaya masa abulawan amasa apia kandak lan sama pia baraka nagupia kandak lan salimu nalimur katanong ya wallah pia mamaladan tanu saya sa ayam ana niyan muntia na ditanwa ki ayam ana niyan nabukaan so muntia ditanu bukaan so ayam ana na untung tanu si sagyang kaya kagui bapire-pire mangantaw ada pa namar sagyang kaya mga kagagawi. Dahil sinan sampai ni man po ulan-ulan Ramadan. Nadilan di mission di tagyang kutwa masairan.
Ilan matero na ubah kami bu ini raut sagiang kaya ulan-ulan Ramadan. Nah sama na nasisitan sagiang kaya masa. Ina ditan wa ipakal pas. Ditan wa ayam ananian na ganatan. Taman sa ayam ananian na ditan ron mau sar agiang kotwa mga masatan. Taman sa ditan ron mau sar agiang kotwa ayam ananian na urastan. Panamarantan wa ya ditan wa ipakal pas. Agi na untong tan wa mala. Nagwe ananian na lemur katan ay wallah apki sampai tanong si sagiang kaya mga lagi da iya anto na iba nakagagawi. Nasadin sa managuntaman saya ipu no ko paganay ko sa pulugawi amuri sagiang kaya ulan-ulan Ramadan taman si kuya maana niya nakapusian na siguradun akba akian san so kuya maana na Lailatul Qadar. Siguradun apa din ka pun magdam na siguradun ayam ana niya namya kan bala ka kanusan ang so kuya maana niya na Lailatul Qadar anto ni bana ini pantag wallah si sagiang kaya makagagawi. Sabab sagiang kuto panagutaman ka nagupuna ka na na maana niya na matabu gupuna ka na maatod asaka na din na piyakalpas ka sagiang kaya sa pulugawi amuri sagiang kaya ulan-ulan Ramadan na kepadika sagiang kuto mga tao ayam maana niya na pemakali dasana wallah si kunaraka jahannam kepadika sagiang kuto mga tao ayam maana niya na ipupengandeg wallah si kuya maana niya na mga kaadenian kepadika sagiang kuto mga tao amiaguntong si sagiang kaya ayam maana niya na ulan-ulan Ramadan. Yung tuba mianwitan api teru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina walillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa minan nar. Uman denagawi kadundo nagu kagagawi si iku ulan-ulan Ramadan na adin apu pemakali dasuna wallah si iku yang makna neraka jahannam. Pemakali berin wallah si iku neraka jahannam. Nah gina ni penamarantan si sagiang kaya ayam makna niyan na masatanu gina ni penamarantan si sagiang kaya ka papantangan dekatan si sagiang kaya antuna ibana ulan-ulan Ramadan giang kaya ke pantagi dekatan si sagiang kaya ayam makna niyan na antuna ibada 10 iya muri si sagiang kaya ulan-ulan Ramadan. Wa hadza wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.